January ni som pathum sang ni som ni parukani heavy hianin hei Iran chungcha kan riak lenga chan chu Donald Trump hianin Iran ram hroi tu te hianin minron bele tawani tin thuron chule tat mai ni hemi kan riakang tin tuna hianin mitam tak ngai dana chuan Donald Trump hianin sipai chakna manga Iran beile mai hi aril ruk deu niin alang tin an soi chole tran tawani hei hi achan chi sang sang awama amma sabera chuanin US Virtual Embassy Iran hianin American zongzong te chuan tuna hianin Iran hi an chuasan ngal turani tin thuwa chu ani hetianga thuwa chu lai hian Iran border naya US in a jet fighter te lo tho kwal tir vu mai boxia jet fighter te an tho kwal vel na chan Iran border naya an tho kwal na chan hi enge a chan tak chu hriat ani lo indo turin an lo training te poni them Iran be turin an lo in ringlok te poni them kha chu kan shabik lo amaro chu jet fighter kha Iran border nai khanin an thlok nai ta MMA ni Qatar Airbase atangin mo khatiang khathil pahni ani wang khan tuna hian mi tam tak chuanin Trump hian ama pon Iran nuclear facilities te alo bom to a chu hon chuanin Iran hi abele du mayang a tin ngai dan nei chhotrana tin ama Donald Trump avek hianin Iran hi sipai chakna manga han be mai te po kha aril ruk deu nin ama ngei po kha ni na soi nge nge ani khawang khanin tuna chuanin mitam tak hianin tuna Iran ram buaina a hian Trump hi a inrawlh du mai mela kakathilom dana ni ti chuanin Trump hianin Iran sarkar hroi tu te hianin ama hi anron dor ani tin te hianin thuaron chuani hei hi chu eng tiang takin nge anin dor kha chu engma chu kan hre chuang lama ro chu kha zong khani kan hriat chu mo chuanin tuna hianin Donald Trump ana soi poi mole deu pakha chu tuna hianin Iran sarkar hroi tu te nena in hanin dora hanin biak rema khatiang vel kha a in pei reng ti asoi rual khan Iran ram beitur hianin a in ring thawani ti te po kha Trump te po khanin alo soi to heng ani kha tin apoi mo deu chumo Iran chungthu abik kher hi chuanin nikum June sakni somni panga khanin Iran nuclear facility sakha Trump khanin voitam tak anin dor nuwa khanin abom thawani even after rounds of negotiation ti ni voitam tak anin dora Iran sarkar tele Trump te kha atopa chuanin Donald Trump khan bomang atia khanin an bomani ti chuanin kumsang ni somni panga hianin kumsang ni somni panga chung khanin hemi hi Donald Trump record ani ve shim shimani khovel pumpuya hianin ramdang ama thunei na manga ama thunei na male ama thutluk na manga ramdang missile manga beitur hianin order hi voi zaruk som ni paruk ti chuak ani hethila po hi Joe Biden na president ain voi som sari pakhatin atama Joe Biden na president chung zong ai voi som sari pakhatin atam to entinan Venezuela te Yemen te Syria Iraq Somalia Nigeria le Iran te heng te hi Trump hianin missile mangin heng ram te hi lo bei to a chuanin damdoi tol ruthin te ho po kha abei nual ti kan hriat to kha he baka hianin tuna hianin news masala ma te po kan react to thowa Trump hi chuanin Cuba Colombia Mexico Nigeria South Africa te Greenland thangin mo khang ram te po kha sipai chakna manga han bei mai du na te po kha om lian hle ani ti hoizong te po khanin Trump kha chuanin thu a chua to ani kha khatiang kha thil om ze ani ti chuan chu tiang ani mek lai zon Iran lampang han le lokila Iran hi an bui noi ya an ram sarkarin internet off ka Iran ram mi puiten social media thilan post hei to lo nan hetiang hianin Iran ram sarkar chu achi ani hetiang ani mek lai hianin Elon Musk chuanin a satellite Starlink kha a activate ani hemi a Starlink activate mang hian Iran ram mi puite chuanin social media Iran ram buaina diktak kha keini kan lo mu ve thei tur khanin an ron upload ta thina ni achan chu Starlink hi omlo phaise chu Iran sarkar hi ani na adu ang kha mo Iran ram hi abuai lo ve khati ang chi type deu khamo khati ang kha Iran sarkar chuanin ron upload ta thina ni amaro chu tuna po hianin Elon Musk Starlink te po hi michang khat soidana chuanin Iran sarkar hianin engtin moni adi jame mo a block le tonin news report kha aron omle to bokani engpo ni se hethilani na a entir lanchian athil alanchian tir de pakhat chu Iran sarkar hi tuna hianin an mangang le an ram mi pui
te an thu nun zo to lo si pai chak na phang pon an thu nun zo to lo wa mi zaruk chuang in nun an chan to wa an ram mi puyan control thei to lo an min thei to lo wa an ram sarkar hruaituten he chu pai thakin an ngei don ni te po he to chon alang chho tran to wa mi pui an thin rim tel tel an lungoi lo na sa tel tel a internet ban te po khanin mi pui te po kha adang zo ri lo wa ni kha kha tuna Iran ram buaina economy tlak che lawang te thilman to zel lawang te an sum an Iran poisa in poisa lutna atak niam zel lawang te mitam tak unemployed mo na an nei lawang te le sarkar in na apek thei lawang te khan kham buaina nuai nuai kara khanin heta US pokha ronin rol le kewa thatiang kha ani a buai nuai nuai khop mai tu na chuan mo le ati zong kha tun chumbi ka ta na kan hanin update le zuai thei chu ni ta se kan soi vele mai du chu i chu news ka react hianin ai tia ka react to pani a than ba han record mo han edit that vel ha ke zon in kan nei lem lawa on the spot in ron react pop le swal pop amaro chu ka tong sungai lawa ti to kha ka tia kha a genuine a ro ka tia mo ala ka ti zong kha tun chumata na kan react thei chu ni se video lai mu le theu don ni